يا عمر بن الخطاب ميسينا غافا والله لا خيس سرق بدر ولا منوي مجان تسيبو شفت تو قبتي تكم موت سغوفل شفت تو قبتي ولا ما سنرا تكنوي مجان الربا خيمو في رمتي مراسنين تنين دخلتنا كان نبلش جزم فتره تغنى متي يوم مالجت يا أبتي سقلت التراب علي يا أباغي بيان كراغي يرنو الفاتجتي ودخلت التراب أذني وعيني وجف لساني الربغي بيانة الرقورتنا وقويسي تجتجي إيتي يلي جرچنا قوت جتجي وحينما ذكرت هذا بكيت قافا وان كان ياتي عمر بن الخطاب نيمبويا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى جل جلاله في كتابه التنزيل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. أمة إسلام رب سبحانه وتعالى قرآن ساغ بجما خيستك نجا قيام فودر خيسن جيرو قيام مادان راشي تارات إفاق بتت الرق يا ما خيس أسرات الرباتي منافق تو ورّي الرانتنا آتي أبلو أليف جتي أبان أبلو أليف جي كراس جي ورّي خوب لسون يا هذا أبلو يا أبا أبلو نيجي أني سيفان سراقب سيفتا قويا شوف مادان راشي قباو جرتي يا غندخين مي ربي زنا غمچيس آمين ربي زنا غمچيس آمين وني سن رانفچون قمني امتي يا باغي وانت لم تنظر الى ما يشغلك من العيش والتربيه اتي والله لوان سشاغلوا حواس المانكيتي حواس منخيتي تجاجل ابا منخيتي والله اتي غرتي رب سبحانه وتعالى نجاشا خلقوا يا قيامة درا نجاسي باسي قنا لرب نجاسي آباسو آمين مال جا رب سبحانه وتعالى قرآن ساقب جمع خيستي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة برنما غاري جراكته إيرتهوس دلاتهوس جرو غاري دنيا رتيس سجرا چفنيتي آخرات مؤمن دا بريدا رانگلتي ساقل چنجا يا حواس غند عمر ربي سبحانه وتعالى نتصل مخيسن كان وسوجرو غندغنا خيستي واسدي ربي نغرسيسي مي خطيدا ربي سنا تاسيسو امين والنسدين ثم لجنان غندو ون الله غنا غند عمر الرايفا كم صفتا ولدغنيامي جرنا وجيجرا مي ربي وجنوا اوفو امين غوانا ما تو غافا مكان سافار فمولل باجان غندنا ربي غوا سن تاسين امين شاطر ربي سنا تاسيسو امين غندي والله خنا هندي غند عمر الرائفا كم صفتا تتكفاتنا خلم مفادا غندي هندي نو دي بجرا غند عمر ملي جمان بيتنا غند عمر الرا دي بوجرا خنسه دفادا مسجد بريدا كنا غنا غند عمر الدور جاره मेरा पुलिस ना कबू आमीन गना ले बुरकाती रब्बी सिंह कैसा ना बाजू आमीन या गंदे उमर रब्बी पुलिस ना कबू आमीन गंदे बुरका सदीता तन दिन निकबतन पिशान निकबतन मन रब्बी निकबतन रब्बी सिंह ना कबजू आमीन या रब्बी आडले तिजन ना कबजी आमीन अपो तकन ना कबजी आमीन बोलने सानी तन बक्का ना गई आमीन मूर्ति दा दुकन गंदा ना बरे चेमी akasona fakati mi mera polisi ni afodo amin murti rabbi wallu afodo amin murti jamen kam fatina gudak murti rabbi polisi ni afodo amin ire sa rabbi abareju amin gante umar chin sudadin ire sani rabbi atolju amin ya gante na haji rabbi ni amuru amin kalyan haji ni abatu amin miskin duan sen ni asentu amin magundu ante sen umri aderetu amin ya rabbi gante umar kubanu kabatu amin e gammachu akka ganti jarte diyotana nu fite ganti umar darani taate rabbi sina abareju amin e gante umar jechu wanta ke woni sini umar bin khattab radiyallahu anhu arta gaf to ko wanta kaisa gafatani jan ya umar bin khattab
meeseenaa gaafa wallaalaa keessa si dhaqqabdirraa waa lama nuyi mijaaniin jaan takka tasi boochiiftu ta'uu qabdi takka immoo tasi kofalchiiftu ta'uu qabdi waa lamaan sanirraa takka nuyi mijaaniin mee wanni sun maali jennaan ta takkaffaadhaa tana kofalchiiftu ani gartee gizeerra firii timiraa mataa gubbaa kaadheetiin yaa firii timiraa nagayaa na oolchite nagayaa na bulchiyyeetiin bira rafaa jeejaan gaafaan irriibaa kee immoo firuma timiraa saniin taniin eda kadhadhee nagayaa na bulchikeessan fatara jeejaan wanni tun akkaan na kofalchiifti jeejaan Umar ibn Khattaab ubita izaa aradtu nawma wa izaa istayqaztu aftartu alayhi jeejaan gaafaan rafuu deemu firii timiraa gabbareetiin gaafaan irriibaa kee firii timiraa san nyaadha jeejaan wanni tun wallaala kiyya keessatti akkaan na kofalchiiftii jee talammaffaa tasi boochiftu maali jennaan wallaala keessatti ani mitiyyoo gaarii takkaan qaba ta umriin siidhaa xiqqoodha laakiin aadaa arabaa keessatti intala dhalaa awwaaluutu jira wayita kanaan fuudhee gara qabriidhaa beeli mitiyyoon tiyya sun kaniinan qabrii siidhaa qotu jirtu osoonan qabrii siidhaa qotu jirtu qabrii gubbaa teessee yaa abbaa kiyya huccuutee gartee biyyeen si duraa laayite rifeensa kee biyyeen laayite areeda kee biyyeen laayite naan jettii je wayita kanaan osuma isiin akkas naan jettu hogaraan na dedheb faaqastuhaa wadefantuhaa biljahli wallaala kiyyaan fuudhee mitiyyoo soon lubbuun baasin biyyee keessa kaayee je wayita kana mitiyyoon maal jetti yaa abati saqulati turaabu alayya yaa abbaa kiyya biyyeen garaa kiyyarra na ulfaatte jetti ودخلت التراب أذني وعيني وجف لساني الربقية بيينة الرقورتنا قويسي تجتجي إيتي يلي جرتنا قوت جتجي وحينما ذكرت هذا بكيت قافا وان كان ياتي عمر بن الخطاب نمبويجي يا أباقي يا هارتية يا وردين الراقبان قبني والله لا يجوان مرفتشيسو والله لا يجوان مقدسيسو मेरा तो अल्लाह ने इनके इजाबास आमीन बेख उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वारदा लेंचा शैतान ने सोजातु लेंचा कुफरीन सोजातु इसिन अर्रा मकान मसनी कब्तन या गंदे उमर अक्का मकान कैसन इसिन बरेदे त्याला कैसन रब इसिन या बरेद आमीन इल्मान कैसन इसिन ही बरेद हावन कैसन इसिन ही बरेद अपो तगैन रब या बरेद आमीन ये अपो तगैन रब नु या बरेद माल जान नबी अलैहि सलातु वस्सलाम हदीस सही गैसत ला हसद इल्ला फिस्लतैन वालम गैसत मले वन्निति वलीना फनंजिरतु जान माली सुनि तकफान नम रब्बिन इल्मी साखन खबेकुम ससनिति अलकनी गुया तलगु जान खल्लम मफादा नम रब्बिन कबेन्या साखन खकबेन्या सासन अलकनी गुया खन्नतु जान गंतो मर रब्बि कबेन्या सिनी खन्ने इल्मी दास सिनी खन्ने जोल्ले का गाफ साबारा रब्बि सुब्हानहु व तआला इसिनी खन्ने मैं जोल्ले तेसिन तने याम तु रब्बि रहा कबू आमीन बना खरा देन तु रब्बि रहा कबू आमीन गंदे कैसा रब्बि रहा कबू आमीन गंदी उमर न के हाथो आमीन मंगुतों सानी दीनी ना दगागतु आमीन हावन सानी दीनी ना इफो आमीन हावन बियतना हावन का आयशा फा रब्बि अताजिज आमीन ये जोल्ले तना सकब्तु ममिनो फि रब्बि अताजिज आमीन या वो मैं गंदे उमर कनत ना दे मैं गंदे उमर ची में خير ربي زيا ختمو آمين يا حجي ربي زيا مرو آمين مكينا گندو مري کل ربي نو اگر سيزو آمين مسجد الرمنا تو کو غنا سدي ربي نو ادي بيزو آمين شباب مسجد غنا کو بن كم نه کو بك ابو ولي ربي عيدو آمين يا شباب غنيا سر ربي نو ادي بيزو آمين مال جان سينا تکايزني مسن رانگ بابزا جاب تو کو کرتے علي ابن ابي طالب رضي الله عنه واردا يسد فنيتي مال جيل قربان تو کو بقي لي من الموت ساعة أني دعاء کرتے ساعة كان نافع وجان فما عمل في ذلك الساعة ميواني يون ساعة كتيسن كيسة تلقون فيتنا هميجين ويتغن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارتا مال جين عليك أن تعلم علم الشريعة بكم سدين برجون سرت هاجرات وهذا ينفعك في لحظة واحدة برم سدين برجون osoo daqiiqaa tokkollee taate yeroo sanitti malakul mootiin si dhufee si fayyaddi jaan wanta tamuutu alaa janaahil malaayikaa ati gartee goblaa malaayikaa irratti duuta jaan obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni osoo du'aa dhiyaatte yoo jalli kee daqiiqaan tokko qofti si hafe
wanni yoo daleeyte sababa siitiin jannata seentu ilmi rabbii qofa kunoo har'a hawaasa ganda umar ilmiin rabbii bareechite quraanni rabbiin fawqa sab'i samaawaatii buufate bareechi hadiisni nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamiin dhufe bareechi mee kanaallee bareedina rabbii isinii haa ta'u ganda goflaa malaa'ikaan bobba'ee galu rabbii isin haa taasisu burqaan keessan kaachiitis rabbii isinii haa banu asuma keessaa nama adaamaa taa isin fayyadu rabbii isinii haa baasu ijoolleen tun teessanumaami bakka rabbitti isinii haa godhu hiree dubra keenya rabbi haa bareechu dardara keenya rabbi haa bareechu akkuma burqaa sadeen mul'ata addunyaa qabu walitti isinii qabe ganaallee rabbi isin haa yaadatu eegante rabbi yaadatee rabbiin isaan quba qabu rabbi isin haa taasisu gaaf tokko namichi gartee ilma isaatii kheyrii yaadu tokko mucaa kiyya diiniin barsiifadhe jeeti kee gartee gara aalima bira geessuudhaaf kutee jaan sunarra warra keenyuuti warra akka abboota reefu lafaa keessaniiti abbaa ilmaan jannata fedhu intala jannataan fedhu abbaan ilma gartee qamaatiin hin feene intala isaa gaabbinaan hin feene abbaa akkasiiti kunoo abbaa sanii jechuun abbaa intalaa fi ilmaas keessaa qabu mee abbaa ilma jannatatti harkisu rabbi isin haa taasisu yaquulu llaahu jalla jalaaluhu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maal jaaga jabaatee guddate قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا هادتي يا أباغية ربي سبحانه وتعالى إلمان كيسني في ورق كيسني بتدرى باساجا قروا أبانا يتغنت لك توكو قافتوكو المسافو ريتي مجلسان كيف تجي وصوديمو قيان سن قيا جماتي مسجدتي مكيجان ويتغنى وقا مسجدتي مكو إمام تجي خطبا قروا مال جيت خطبا قروا جرا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة نمت جغرتي خرا علمين برة سينه ربي سبحانه وتعالى خرا جنة سينه ويسال حفظ جيجان ويتغنى أبانو سوء المساتين مجلس كيف جوديمو سيدوان الله يوم خرا ربين جيغنا سينه جنة سينه الناقباب دور جي ولكن عمره 50 سنة لكن أمواج عمري ساقا فسنا باسنا متشنتمي هنا بيت يوقع آياتي سقنا دقو أن اللين برچون قبجي قيوم سن الرائل المساتي وجي اقل ولما جاء جلو قاف قرتي قاترون دوسا دفته كان عمره 90 سنة عمرين دوسا قرتي آمت سقل تنتاتي لكن أمونا مجهون كان عالم البلداني بيغا بيسانيته nama gartee ilmiidhaan tokkoffaati ta'e nama beekumsaan biyya san hundarra guddaati ta'e gaafa inni duubiitti guutuun iyyiteeti aalimaa fi ulamaan hundi baatee mucaa isaarra beekaa ta'e umrii isaa amata 90tti du'e yaa haadha xiyya yaa abbaa kiyya yaa warra arraan tanaan arrabaan na furtate juu ta gartee guyyaa qiyaamaa waan rabbii deebiftu hin beeyne rabbiin kee uzrii sirraa fitee jira taatiin qaanfanne ilmaan kee kasi barsiisu sii godhe yaa abbaa kiyya waan atiin qaanfanne ilma kee kasi barsiisu sii godhe mee barachuun nurratti hin jiru ni sodaattanii barachuun nurratti hin jiru ni baranna mee akkana ni baranna ganaa ni barattanii murtii ni jabeessitanii ijoollee tana ni jabeessitanii dubara keenya ni jabeessitanii isinuu rabbi isin haa jabeessu waan kiisha kee keessaa siyaachisa rabbi sirraa qabu waan mana kee keessaa siyaachisa rabbi sirraa qabu abbaan afooshaa teetii nagaya haa ta'u abbaan garee teetii nagaya haa ta'u araddaan tee nagaya haa taatu alaamanni kee nageessi haa ta'u yaa ganda umar nu gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu diiniin nu bareechitan ilmaan keenya nu qubsiiftanii jannata keessaa qubannaa rabbi isin haa jaaru gartee manguddoota isan umrii rabbi isin haa dheereessu yaa muraasa keessa rabbi isin haa guutu meeytaa ganda umar ta qabrii jirtu rabbi rahmataa godhuuf yaa rabbi rahmata godhiif ijoollee isaan duubaa ganda ibsite tanaaji yaa rabbi rahmataan naa yaadadhu yaa rabbi abboota biyya tanaa haadhota biyya tanaa jannataan naa yaadadhu وآخر دعوتي والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته